Det var min skyld. Det hendte til kvöldet vid enda av kvinnehusen. Pappa leie av mamma. Jeg stod av radiatoren, selv om jeg ikke måtte. Akkur sprotna jeg av hon. Mamma og pappa byrja å skjeltast. Pappa ble så over at han rønte å støtta kokande i et vatten om han er mamma. Er du utsett for i herskapet, så hever du en møvleika. Ongen eira stora for i agenge og godtaka det. Du erst ikke ensamødl. Du kan rinja, skriva, eller komme til en personlige samrøve. Eisne skipa vid fyrir samrøve bølgon. Kvinnehuset er en frikjål. Du har møvleika gista, eisne saman vid hunnom bøtnon. Saman vid her finna vid ærar møvleikar. Ring 31 42 00. Vi sværa alt samdøgre.